Onua enenso da fefo Nyankopon ede ye che na onim se wiase mu di aware mu nipa bia wa asase so pese onya anigye ewo aware mu ena ebi onse nso a aya na mema bebre na free se bi mu free se bia mani bi enkata omadeja so ewo aware mu enso dia wo ye no se enye mra kwan so anase emfa mra mu a oba na kata so enye yesanse no krampo da chipin etimi di asem fufo bi ede breno na no na ya na ye man ye huni ye koka ya na ede insem bebre ede abrain na ebi atu abariwa bi fefe no osono wa chese ni ho franka se bi atu na so ye ni ho hweli o ginu ho enje ni nkonko temfi na ono akase na num hawa atu no ewo aware no mu emra ye baso a mosomfo mesa kire ma adwene ewo akire ni nko hwe video no emra mi aso ano kama Mrs. Mahai. Yeah, no. Hey, kasa den kakra ma me na me akra me nto nka. Me pa cho me no ma. Anansem ninti waboto. Oh, mba cho me moto kra ni abrepa. Wo ni ayekoko adan wasu ana. Mba cho me ni abrepa ya asam na me ku di ato me so nti me ni abrepa. Wo ni abre. Mba cho. Wo ni ayekoko wunzu yi. Mba cho me nsu yi. Nti nsam na ho ya nko a na nsam ya wa etwa me minim. Etwa me nsu no mu nyina. Na mo ni ayekoko sa no. Mba cho ana. Oh. Kafra. Chaumatimidas. Wadawro mama mintie we. Ye ne etiefo nyina. Ye ntie me ye Mrs. Nyaku. Me kunu ne Evangelist Akosi Nyaku. Why? But Evangelist Akosi Nyaku no obonyum. Musician. Obonyumi. Mbacho. Enti ne nyom no popular one pa ne de wo he bi. Bompaye o. Mbacho ane. Wa wutie me bompaye o. Say me ya de o. Nya obi obetre ni me a. Betima ya de on. Asa wo de wo aware musician no guso ware ne de. Wo ni sa ear ni bi. E de say technical eye, technical ear. And they say wanya technical ear ni bi. Oh, nyame adum nti. Nti wo tie me kakra no hwa metima bomoden. Ba cho be ya de ampa. Me bomoden no. Ana mesro we ya fa me ma no won tete me. Why? Won tete me na ntimi nyina me na so wo nyame dwum tu onim. Na idea na asie. Me pa cho 16th June 2018. Ena Evangelist Akosi Nyaku obeware me wabusuafo ho wo fa he mbacho ware me Suntre Pentecost Suntre Pentecost mbacho okay mbacho ya ware ye no ena medjuma me ye ni ade nyina me oba wa afo nti no ka che me se obeje store ni ade amama ye mu adwuma nti me hye nanim a na ema ni nsen ba mu ema me wurie nti me wurie ye no na still I was say enkoye na nkode ma me but ontumi nye den enya ma minim se me kunu no no ahokyere bi na eden e wo ho ntini me ye say ene madwuma na me ye no nka mesan akọ na makọ na de adwuma na wo ye but na me ye adwuma filling station supermarket show. Oh, okay. Na the reason wo bisa no bra niema wo ka say obeya ma obi a sika wo de be mu wadi dwa na shop obeje ama wo ntimi nye no utimi bisa no se mira Pentecost for man so de yatetemo yato ye bo ase yatetemo ti wo sia Pentecost nua ba ya no wo ka mira no kwasem obeda na friend mira mbacho ai mira sweetheart. Oh darling my sweetheart. Hey. No so ajeso. Wow na kono nti wo bisa no se mira wadaro mo wo se me bo na mahwe ni mo emae na die na esi kwan wo bisa no me ba cho me busa ne bebre no se se na no aka chem so de ka bi enti e ka no na ama ne nsensem bi ntu de menhwe nanim mentwen no sa no de sa me hwa yo san ko program ko akoshem be 1 month 1 week no maaye akoma bo ema akra no kra onhwe no enti nansen e no ka chem se tisi e dan na ye wo mu no akwa akoton nti okoton yo no ko dan ben no waton ba cho ni fie waton fie a ono asi Evangelist Akosi Nyaku asi waton okay enti akohan na okoton no bo wa mane ba cho okaye ele mi busa no ka kire mi sa hokyere bi aba edi ahokyere die na oye apart from so otonwom no oye business bi oye dwuma bi a utimu se ehia se edi sika rewrem mba cho ka san ko de nkofo bi ekọ abrochire okay enti no ne producer no di nanim e no gigi ska e wo na ono ne ye star ne enti no mu di ne din to so ene nipa na dwane kwa abrochire honom nti okodru abrochire na se kana beto no so okay enti se wo tini din ho okay no ye ne sa nti ye ne sa na ja me ye se me kwa kope madwuma na me ye no
mesan akoye back no see you nti na yempe akra metena ye nchen na onso ye back to animu ma ye na akra na di sen but akra na di 16 years me brother me senior brother ne ba okay enye nchen kra nti na se ne anti ne mbachon ane wow nti mbachon ye ko fa akra no e de ne bae ti e de ne bae no be we akra ne bo mama ne se ne papa no afo so pese onene da na ne yem crash hye no nti obo mama ne obetena ho ne di sen ansa na sa asem no apm mbachon di be 1 week obetena ho 1 week mbachon ane nti 1 week and as asem no okachire me nti okachire me no ma ni because me hwe me kunu sabe dibre owo okita ne ewo meyi osan ye evangelist obunya me ho nyom sachira nkofo na yes o kansa nti minim sa akra na ebi o ya akra bone e na o kan atumi kun so nti me bona no se me mpesa me kachire no no minim nti me musa me wura akra because sabe me bu ne pa nti me musa no nti me kan na akra na ka chem so de me fa mani ntofom me de minim sa akra bone ano ye nti me yi mani bi e de agu me kunu ho fi nti me yi mani nti Monday anopa bi na me suo ne me kwa adwuma nti me kra ye se me kwa aba nti me dan me hudu e kwan so na me kai se man fa me purse kra me yi me sika e de aye lorry fe nti me sa ba fie abefa person nti me du efie no entrance no na just a den pa nyom den hall near bedroom nyom ban anebo mbacha obo ono ane nyom ne nyom ya wabobo ye bompa ye nyama be sesan na no sa nyom so de do nyom ne den afa hall nom wa bie honom tv abie ye bedroom so nti me de na me pentem nti no me de ahwe ba bia akra me de me kwa me bowura ye bedroom pe me dru honom a wabo naked a wasu akra ni ma just a piano crowd and to your bed ye daso eso obese onene da nti me yemu sheme na me tiem na me ka se odo ti dia wo ye ni na me pato na akra no so abo naked na mbacha akra no de ono no hye nika keto abi ne top a osan hye pajamas bi gu so but na ne nsa me hu se me wura ne nsa hye akra no no fo ho na nsa ba ko san hye akra no nika no o bi ha no ni say force enti me yemu sheme atwan am de me kam se me wura nti dia wo ye ni ena oja akra nim ena ba me so se wa be hu asem we de o men so ha o de me din o be se me din nti no me yi wa firi ho nti ho no na o twase no kan ho mpacho ane ho no kan na menim se wa kan sa keke na obe mia me kon na oso me mia me kon pa o mia me kon den na me je me ho kra nyi nti akra no kra eboa me no keka mu se obi kumia nti no obi kumia nti no ni kunu but dede na wo ni nti obi ante yes eti abrosan so yenye wo soro nti obi ante na me nya me ho je ye nti nka me dwane me du ho no ode ne hu naked no eda so di machi a se na nani abre na oba no nti me chef na praye eda ho na me di twa no nti me di praye twa no still no da so di machi a ko se me do steps so na me de me san steps na fedie ode na ni team no ka kire me se wo meji wa firi ho nti mama ka kire me se nesa ye mpre no no mbacha ebro but me man fa na sem o ye bia minim sa agro by way o ye example na no mia me kon ne de me jeton mo se o mia wotai o mia me asa na me dwodwo akofom sei ena me hu nti me wo so me ho kakra sei na metu me je me ho nti me je me ho ni me di America kra na me kotokoto na me ko ho still o de ne hu naked me dwagu me so e ba ye ho eno di machi ba ho no mo no minim dia na obi de nani abre pa nti me nso nyame se enka no kure praye bi da ho ena me de tete me a me nso minya akwan esan steps no si abontin nti me si abontin we na minim se no no wasan be ka so se wo me yiwa free ho cause me yiwa free ho no ma obe say me din enti wo de so no ba montene so enti me dina ho na me ho wo so me hu de amenye nti me ye ma dwene se de akoso bebrebe nyanka me mo mabusuafo amane because me kunu de no sam ko dia busuan sam sa da bia complaints ano a na ya ha adwena na nim kura ba fom e wo busuafo ani me senka men kan chiro busuan ni bia nti me ame kokron no police station a sam ne da ho no musesi a me call ye report o se enko mbe frɛ no no mama na san bon to bi se de o ye ne de o keka mekun enka me nye pa chwane enso me call ya me call report o no omu frɛ no from Monday na asem ni see ya ko si Friday oso onko na busuafo kra lete ko kan so omu frɛ na oso onde onko ba bia
no de omuni pebia sa no kan ba chon ane Friday na no pa e no call ne sofo ba ko ho no de koto na nimu se asama asi ni o nti onye na sofo ne se da bi police de o sa o ye de okokoti nti okoduru ho no na e no mo loke no de na ton e ma ade e chen so ade e chen no mu yi no e no mo o se o mu yi no kra no o mo kan se mebusuafo emra me ne me brothers me enso mo Eastern region pe e bo fa be du krom ha ye friend na oye no basa no mo ya asam no basa enti de ekoba ye sa asam no ye aware sem ti en fansan ko abusuafo ho na mo nko siesie pa chon ane ene ye de ko abusuafo nti obaye one ne namfofo ne ya sofofo Pentecost for asofo bi e ko from betnem na me brothers but ya fanko ma wo fonom anim se ne be ya enkoye dendenden me enko abontinti nti omo ne kan ya de ekoba ne se o ma na no so a wo mo ma ne kosua no mo ma ne snap no modua na de ameme kan to no so enye no kre papa ye nyina ye nimni mpachon ane evangelist mpachon ane oso mo ma ne kosua no mo ma ne snap no modua we di mesrew mini ho nyina nyame anim mini ho na so we di ma wedi mini ho me si so kwa na da me ne nkwa ako wedi me sanity ma mesre me say wedi me pa chaw me sanity me deny kwa me tumi ntwantro eno wose ma ne kosua na ma ne snap no modua no fanya dan no modua ahwan asama bacho evangelist akwesi nyaako a obo mpaye asam na me mpaye o bacho me nwom ba ko afie bia me free mu nsa me de emu ama me sesa abrabo yi mu ni oma ba ni nyina ntima okansa fa so wo mam na nsam ko say ya agem na ma mpacho agem nsam nya botra ma me emu ya me de nya botra ma me nya botra ma me nyambotra ma me na nsam no menim se ye dan yi a wono so me ma won kan wu no so ye nsa be ka no no so ayi ne ho ano na ndi kan de duabo ne ni kosua de me ama sanity mesrew eno de me ama sanity o mama wo de ma ye ni dwa na ye mra na ye koba ye guso a ye beto ahoma no a ama evangelist kwasi nyako ye nso ye nsa aka no na fe onkomo no ono so de onim fa ho no we no so de ne de abases ma yakwa aba mpacho wonsam no wa bobo bebre so akyere yen wa bobo bebre so akyere yen wonyi ni se wa na apese jama wo lanche ho kakra me hu se ja wo so wo ye superstar yire madam fu ka wase me atwa mu stars se de me adru moon wo kunu wa adru moon di wo pese wo so ho kakra me hu se mama mpacho me ntumi nye sa na wagumanimu ase akyere wi ase afanan ba bia eye me ya pa ode akoto akọ FMB akodi nkomo se onware like wejai maware wajawa de akoto Facebook YouTube ko ho nyina da ho se wajawa enye wo ne yire ne obiem okay enso so a onjai maware ye enti me pa na chawa se na wagumani mu ase no me papa no mu nyina ate asem no efre me na me hu dia menka wo enti me pa na chawo me to ne nkra se ba bi o bi a o mese nko mabusuafo ho ba bi o je me no nsan fa me nko si ho no na court aware na ye ware no on san twetwe mam timpacho masem no ene mpacho nkrato no mema akwan no wato nti bonidin ni wie a na wo so du din na to aso se me fra wo se bra na aware na wo se waja me amede minim no miku evangelist akwesi nyaako mira odo yewu epacho me na odesta Mrs nyaako me fra wo ne se ba bia wo bia me to nkra se wakwatena social media ni FMs bi ni YouTube obi akwa eda ho na ugumani mu ase so eja ma ware obaje me abusuafo ho mfa me nkoye ti ba bia wo bia me pa achew be senko na koja me e wa abusuafo anim e ho na aje ma ware nsamna awere ho odo akwantu ne ya na etoda bia e hadwene pa chese yesase fefefe afi de ye di kowie a na ekwa koye bibi o menua be ma han ye na mama na mpacha unim na odai osta mepache yo menua pa wonua no pache nti nsam a etwagu nyina no watiti bi bie ni wa ayentro ebie ni wa ayentro bie ni wa ayentro na eyampasa evangelist ba mo na so no kore ebe sre mu nua ba no wo mo nsam no kore pa ware no ye no ho ade amere kwanso na abusua de ne ma no abusua de ne ma no na sese mo tete nsem bi
bebre enti motete ensam no san na mote no wote ne san oh mete say di kan de atwam ama no ba yen me ma ne nan so ya mfa nko na ne agya fam okay te say na menu fa kan police station sem ne ade no ese na ba bontia na ye ni wusem nti ye hwe kan no asomdwe sem ana ye nuan sansan ne chi bae obae a o se dan waton ti si ye nuan ko ni bebi oda oni ni fi nsem bebre na ye ni na me pa to mami enwem kakra se no o se unhu no Mbacho wote he o mama sesa me ne mama kote ono ma wo sesa wo ne ma mbacho an de no ma wo sesa wo ne ma mbacho ka kire me se ba bi adu ne de osre me a me ma ne sesa me sesa me ne ma enko madam fo ho no no so de ne de ko na dam fo ho no ade a mo amutimu fie no mbacho an na ye de na fa mutimu fie mu de mu ho awarefo mutimu fie no sesa wo ne ma na wo sesa mbacho me ni mu dia na o pa kire nti bi de minim se bia ho kire na o kana na ewo hono mutine bia be 1 week bi enko beje baabi ama yakwa akwata mi da so te madam fo no so se sie ya minya baabi kura entna ye ma ntine kana no wode no wakotua mbacho ende mi nim die ka sa kan ntine o ka kire wo se o ton fie no mbacho ane nti fie no wanya ton mbacho waton de han no so so a eno so san de ama ahan foforo ema kana no de me 6000 ne kura no efe de o se 2000 nti eno na watua akra no fiti bro nyam besi semre onim baabi kra ne badada mene ne ba no ye wo baba ko onim baabi oda ye da so te madam fo so sesie a o san de akwatena Facebook egu manimu ase YouTube akọ radio so baabi ya me kwa ame mama nti se ebusuya mo sesen mo kan ne sen se amamre kwan so ofa ya o de je no no enye radio so FM so ana o je no nti ebusunya te ye no kure nie ye de hie se ye nyema hye papa nti ebusunya soma me se me fa mani mehwe na se ye no kure de a bebi owu bia no wo fere na endo meba finra anopa me bidu ha eye evangelist kwesi nyaako enra no pa enra na wo bedru ye enra no pa bisinde mani hu no wa ye bi twam bibiri nti ebusunya se enye FM station enye radio so ana ohia no ware no nti e ma no 1 week na wotwe se wa ma amfa na no de Esther amehye busuansa baby biara esese ye de ne fa ana se ye fere de be yiyi no ye be fere no we kwa peman tina trasa ne ensam ne de tietie asa kwakuo kon tietie asa kwakuo kon we ayen krato na ebusua no eto ne eguso ehwe se yensa ebeka evangelist ye kwasi nyaako bompa yo papa no so ya sa adwom no de ba mo ntere so no nanka ono so ato nanum tuo ne ehunu sa ensam no eye ntwanto so bi na mesesi nyaako nana odei Esther ode to no so ana se eyedien na chese nsem no nka yehumu eno krenti eguso a ya ye toto yenia ye toto homa no se yensa ebeka evangelist no kwasa se first case ni ni se mu di edotu ya pa na kuma se na no kwasa se ni afasi na ko o ma chire se ni ma ensem ni na nkan ma da se ha me ka o ya e se bi asofo ko ejai ba di ha me ka fa ni se o shi me ka kre ni ba no no ano atoma boy but ya kwaji debi nuni ano mesu bia metro debi atie bia je o dada ho ba ni badada ho abofa de bia ma o me ha bofa no fa yenti me da sipi hello good afternoon so dini baby o kasa free nta cham moderator me kasa free ku o rita yenti wo nhocha eye brother evangelist akwasinyako the meka trend se mesreno on fan corn asembia ni wo de ba e de se kan ni cha we de ya no neka enti se wa amfane ko amaya nka se na mananya kama ndi ni se de ye no faso be basu nti on fan corn hello good afternoon hello good afternoon oba pa ma ho ya ejo yani baby akasa free o bro wa mo hawi atunje ka wate me amakote na yawo wonu ko ni kada na mo Amsterdam o mo chopa na mo nchano na o bai sana ye bese so se bo no ba le die no
the mere bluff in the mountain in the moon, Major John. I said, me, mobile Quamua, or as I see my obey, moving a boom, so move one who be a boom. Obano, no one said they were canning. Seven to 4 Dobby. Or when you did Bompire on Homosi. Now, Momo say, there's a lot much of very much muscly. So, Bompire, who did Bompire. Now, Fire the Yada, or say, here Bompire die, Yamra, and one to see Sudia and Bompire and Pire the day. Because one near hello, good afternoon. Good afternoon. Good evening, baby. I can say, your friend Auntie. Hello. Hello, meet you, Pa. Your friend Auntie. Make first test no I cannot be at the end. Hello. I cannot be at the end. Miss Remo. I said, we don't Canada. They don't come and no crap. Now, I said, we don't do one. I funny cream. Miss Remo Sasamono. Monshana Moncano. Valencia. Put a junk for labor. Now I saw a woman. Now one not dear. That's only Miss Remo. Monshana Monca to be Macalam. Miss Remo. Wouldn't Mamaka. Went to Indian, so hello, good afternoon. Hello, my yeah, it's a me patrol. I will me patrol Solomon. Make a free at the answer one assembly. Nana from watch among the general. My morning, I beg your phone, and you know, so I will on my papa. Yamishao, where's Anoko Antonio Cumino? Yamishao pa. Kaka make an essay. Say, you are a quasi Nyako. Say, not seven or seven, yan kan won asem kopem se ye betire numa asema meso men kan won asem ye meso me di chefroji musa na case ne di kan no obema no wonya no kwafo asem ne si ye ni ho na ye ti no ne di adwene fan mu a e so bema no asem bi no wa ba ne kan ya o ka se ye no koda asem bi be ti oba na no be pia no oba no boa what na se ne na wo emanu polypoly enfia what can I work for Bafo? After the week, can't throw the two of so. You will do this ambition with 7 days. I should get another bar. Never portion of a general secretary or job board or so. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Hello. Oh, good afternoon. oh, man. Oh, good afternoon. Afternoon, oh, man, I'm going to say. You are there to Moistria and Boko. Now, so what to say? What the way of 1 this year about one if you don't call fear matter to my pie and cry Bruno and friend Bubuasi. Oh, yeah, we pass on you. Pamentia more demon and I remember what me did the Abroa. Oh, Pia, or there, Betty. BBC BBC and Kenny. Yea, what your papa Strano? Call it your own picket. Because the one to my son, of younger, a guy. One to my before to come. It is one better to come here, and your mother no pick a corner. Not yet, Tibia, I don't can ye, Mumpa, members with your yeah, that's it. After 4 year DAC, a day after 4 no is only send a medical kind of first. A by way when you need J. Ewa, Miss Ansem, and a Miss Sylvie Beer, a year ne banner. Any Yabano ever stand in chain ya or the Bemano adding in star and sheshes now or person above fanning the ya above fanning catching auntie 1 GND. Now, yeah, a to the point from me and G and fanning soon the cacam. Obo we so me kuro dem trust no to say me gini dia to the stance or kase bia okoware anase obetmi ntwa meti kran fancho nse kran fanya ade kro obetwa there be engine sa na momu no ye engine say you can so kun how gini di kran pa o think good no o think bad negative now o think positive so kakra abayo now the positive nkwa no odwene na mom no andwen se bia ne kru no obetumi aye ne ba no bibi abayo ne ka chen na still kra no e de won chidi entadu mrebia wo enji e ma no ndi kakra ne sunji e kru no mundi bebre ye sunji o mundi esanse meme bi no ombetumi aye bibia bi ombetumi aye bibia bi ena mabo fraisu ena ma abayo na wara e de egu na se egu na egu
na mabayu ne bayi so ana ne kru na so mesem kasa meme bi no se ya so wonua anasa wo yire bebe betra won kyenya fane se wo ba fane se we oya krakete na krakete so na o fa na yeden o kore no ayeden ntanya mo ma yehu aboya afọ kakampo yehu aboya afọ ka akrakete na o fa no na o pesa wo ne nda o fo so ne nada mo mi asisi adwene o mo mi asisi adwene nti wo yire no de owo no akrande na esom bo se wo yire de na na se yeden ana akrande de an de e wona chinte na wudi obefili asem wo yire no mo mi anya very careful and my means so about your sister so G abofani din tema kayen se we nyina esie and ma we nyina esi no na ya mo mianji ye ma no endi kakra ye ma no o mianji o mundi kakra esan se omo no se bibi ntu o ma omo nka ontumi ntwan fan tu kuro so tumi ntwan fan tu ne papa so sa ya mo mianji ye ma no so endi Adolfo me do besia. Me so be like, share, comment for mommy. Na feedback be answer. Me do me mama tie for media like complaints. Macau. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.